अहानबदा मरोइबा पाउसिंग पिजरी आउटर मणिपुर के एमपी अल्फ्रेड कंगम आथर यावना तरागनिपान सुबा लोकसभा इलेक्शन मिरेप ओइखिबा एस खोजोन अमदी इलेक्शन अबोमई पब्लिक प्लेटफॉर्म सिंगदा सरुक याबदा चही तरेट यूनाइटेड नगा काउंसिल ना अथिंग बथमख्रे दुल अदागी कुम्हई लाइनिंग लाइसोन की ओइबा थबक थौरमदा नतना अतोपा हेनबा हराव कुम्हई न चिंबा सिंग पांगथोकलरोय हाइना ऑल जिरिबाम मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी AJMWS ना फोंदोरगली लेमगी ई कटपगी नुमित वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे इंग्लिश अंगनिगा सुबना कुनगा मरीगा मरी लेनना हंदक चहीगी ओइना 20 years celebrating of giving thank you blood donors हाइबा थीमदा ngasi Indian Red Cross Society Manipur State Branch na Jenims da pangthokre इम्फाल दगी लाखिबा सलाइचा पिबारेल पुंसी मरुब SPPM मणिपुर की थौमी सिंगना लांजेलक्तुना लेरिबा जिरिबाम की रिलीफ कैंप सिंगदा चतुना येंगसिनख्रे अमदी स्टेट ब्लड सेल स्टेट हेल्थ सोसाइटी NHM अमदी स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल मणिपुर न सिंधुना celebrating 20 years of giving thank you blood donors हाइबा थीमदा वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे पांगथोकरे ममी टीवी न्यूज में ताबिरिबा सिंहबु यमनाम जेसिका ना तराम नोकचरी पाउ संदोंना पिजरी आउटर मणिपुर की MP अल्फ्रेड कंगम आथर यावना तरागनिपान सुबा लोकसभा इलेक्शन दा मिरेप ओइखिबा एस खोजोन अमदी इलेक्शन अबोनमई पब्लिक प्लेटफॉर्म सिंगदा सरुक याबदा चही तरेट यूनाइटेड नगा काउंसिल ना अथिंगबा थमख्रे मणिपुर दा लैरिबा नगा सिंगी अपुनबा एपेक्स बॉडी अमा ओइरिबा यूनाइटेड नगा काउंसिल ना हौखिबा मे थागी कुनगा मापंदा चांडल डिस्ट्रिक्ट की पंचाल लेबा टाउन हॉल दा पांगथोखिबा इमरजेंसी मीटिंग तौदुना लौखिबा अहानबा वारेप की मायोक्ता थबक थौरम कया पांगथोई हाइबा मरालदा तरागनिपान सुबा लोकसभा इलेक्शन दा आउटर मणिपुर पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी दा मिरेप ओइखिबा खोजोन डॉक्टर एलेशन अबोनमई अमदी अल्फ्रेड कंगम आथरबो पब्लिक प्लेटफॉर्म सिंगदा सरुक याबदा चही तरेट अथिंगबा थमख्रे इदुल आदा की कुम्हई लाइनिंग लाइसोन की ओइबा थबक थौरमदा नतना अतोपा हेनबा हराव कुम्हई न चिंबा सिंग पांगथोकलरोय हाइना ऑल जिरिबा मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी AJMWS ना फोंदोरगली ऑल जिरिबा मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी AJMWS की प्रेसिडेंट की थौपुरिबा MD फाइज अहमद ना ngasi प्रेस ता थादोरकपा चेरोल अमदा हौजिक ओइरिबा जिरिबाम की फिबम असि गेंगलगा लाकलिबा इदुल अदा कुम्हई असि पांगथोकपदा अथिंगबा थमले हाइना फोंदोखरे वारेप असी जिरिबाम की सोनापुर दा पांगथोखिबा मिफम अदुदा लौखिबनी AJMWS न थोकपा प्रेस नोट अदुदा थासिगी तरागा तरेता पांगथोकदौरिबा इदुल अदा कुम्हई असिदा जिरिबाम दा लैबा मुस्लिम एरिया सिंगदा इदिगादा पाक्तकनना मियाम तिंदुना नमाज सोनबा अदु पांगथोकलरोय अदुम ओइनमक धर्म की ओइबा लाइनिंग लाइसोन अदुदी लेकाई लेकाई दा लैबा मस्जिद दा नमाज सोनबा यागनी हाइना फोंदोरकली लोइना नुमित अदुदा जिरिबाम की काचिन कोया खुदिंगदा खुंदाबिरिबा मुस्लिम इचिननाव सिंगदा तंगाई फदबा थबक थौरम नतना अतै अहेनबा पांगथोक पिरक्तनबसु अपील तौरकली अमदी हौजिक ओइरिबा मणिपुर की फिबम असि शांति हंजिंदुना तंगतु लैताबा पुंसी अमा पुरकपा ngamnabagidamag itki numit asida akhannaba प्रार्थना अमसु पांगथोकलगनी हाइरि अरोइबदा मिफम अदुदा हंदकी मणिपुर दा थोकिबा हिंसागी ओइबा थौदोक अदुदा लैखिद्रबा थवाई सिंगना इंगना चिकना मपुगी मनाक्ता लैनबगीदमक मिनिट अनि तुमिना लेपदुना प्रार्थना सु तौखि हाइरि मालेमगी ई कटपगी नुमित वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे इंग्लिश अंगनिगा सुबना कुनगा मरीगा मरी लैनना हंदक चहीगी ओइना 20 years celebrating of giving Thank you blood donors हाइबा थीमदा ngasi Indian Red Cross Society Manipur State Branch na Jenims Hospital Porompata Indian Red Cross Society Manipur State Branch Enhanced Manipur Aspiring Cabin Crew and Ground Staff Training Center Changangai Makhalaikai amadi Blood Center Jenims Porompat ka khutsamnaduna World Blood Donation Day English angani ka subna kungamari thoram pangthokre
लोइनना थौरम असिदा एनहांस मणिपुर एस्पायरिंग केबिन क्रू एंड ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर चंगांगई मखा लेकाई स्टूडेंट सिंह ब्लड डोनेशन कैंप असिदा सरुक याखिबगा लोइनना ई दान तौखी लोइनना इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तोंगान तोंगानबा डिस्ट्रिक्ट सिंगनसु थौरम असिगा मरी लेनना ई पीबगी थौरम ब्लड डोनेशन कैंप सिंह पांगथोखी वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे इंग्लिश अनिगा सुबना कुनगा मरी लेनना इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ना रिम्स हॉस्पिटल अमदी ब्लड सेंटर जेनिम्स पोरोमपाटा ब्लड डोनेशन कैंप पांगथोखी इम्फाल वेस्ट की वॉलंटियर यांखैगा हुमदोइना थौरम अदुदा ई पीखी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ब्रांच नसु ब्लड सेंटर जेनिम्स पोरोमपाट का खुदसमनदुना डिस्ट्रिक्ट असिगे रेड क्रॉस वॉलंटियर सिंगना ई दान तौदुना सरुक याखी वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे इंग्लिश अनिगसुमना कुनगा मरी की थौरम की सरुक अमा ओइना इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच नसु बिष्णुपुर हॉस्पिटल दा ई पीबगी थौरम बिष्णुपुर हॉस्पिटल दा पांगथोखी ngasi ki blood donation camp asida apunba blood unit chamaga yankhai nithoi dan tawduna Indian Red Cross Society Manipur na thauram asibu saruk yakhi इम्फाल दगी लाखिबा सलाइचा पेबारेल पुंसी मरुप SPPM मणिपुर की थौमी सिंगना लांजे लक्तुना लेरिबा जिरिबाम की रिलीफ कैंप सिंगदा चतुना यंगसिनख्रे यंगसिन खोंगचट का मरी लेनना सलाइचा पेबारेल पुंसी मरुप SPPM की जनरल सेक्रेटरी सगोल सेम संजितना हाइखिबदा मैतै की लाइनिंग लाइसोन अमसुंग इनात का मरी लेनना MLA लौरेंबम रामेश्वर की मखादा लिंखत लुप अमनी ngasi aikoina jiribam gi tongan tongan ba mafam da hangliba relief camp sing da changduna awat apa sing yengsin bata natana sel gi tengbang oina su mateng pangjaki haina phongdokhi matung da su aikoina mateng pangjagani haiki sport complex haba ado dega dagi hair ba mafam jane akoina laktari je aduna matung tab su laktagi ado makha tab jing ju koi gi laibiri ba organization lu khudimang na manipur da laiba khudimang na koi gi hair ba mafam jida wa na tab je la ga mateng pangbi da saru ga bina ba haijari aduga koi gi Puren के मार्केट की अखोई अंगम मतंग पागनी अखोई अहमगी अखोई सर्वे अमतंग लाचबने है अखोई लेरी मफम जिंगे कमा कमाई लेरी अवाना जिंगे असुम हंग लाचब अदुगा मखा ताबदको लाचब होनके अदुगा लेबीबा खुदिमंगनसु मतंग पांगबियो साजो पुबियो हाइबो मफम से खलाइचा पिबाना पुसी मरु SPPM मणिपुर ओनेबन एबले लवे मामसोन की पुलिसिंग खादा चरिबा अखोई लुपसी की ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर सिंग अमसुम थौबुबुजिंग ना मयाम रिक्वेस्ट तौना हाइजरे मफम से खोंगचट असिदा सरुक याकिबा SPPM की मेंबर कॉन्सम बिनोय खोंगचट असिदा सरुक याकिबा SPPM की मेंबर कॉन्सम बिनोयना हाइकिबदा मखोई लाकपा मतमदा रिलीफ कैंप लेरंबा मियोय सिगना हाइबदा जिरिबामदगी मनुंग जंक्शन लेरिबा बोरो बेकरा असे सिक्योरिटी मटिक चाना लेतबना मखोइबु प्रोटेक्ट तौबा ngamde ngarang maktasu butang khalda yum ani mai thadok piramle aduna SPPM की माइकैदगी गवर्नमेंट अपील तौजनिंगबदी मफम अदुदा सिक्योरिटी मटिक चाना पिबिदुना मसा मसागी युमदा हंजिन हनबियु हाइना सरकार की पुकनिंग चिंगसिंखी खर हेंजना हेन पुंगिंग लुपसिना होना बिरगा हेन मपुंग फाना लैरिबा इकोगी बेगरा हारिबा जगासदा इकोना ताजबगी मतुमिनदी यामना कोगी मणिपुर तंपाक्तगी मणिपुर वैली की तोंगान तोंगान बा खुल कयामुक्तगी लाग लैबा अदुगबा अपुनबा यामना यूनाइटेड ओइबा खुल अमा ओइबनिना हारिबा जगासे कोई तंगाई फदना प्रोटेक्शन पिबिरगा लम असि तंगाई फदना कोई कदिना हौसी हाइबा वाफमसी थमजबगा लोइनना अमुक हना लेंगाक्ता इकोक नोनजरी लोइनना असिगुबा अवाना तारबा पूर्णमक्ता अखोगी मणिपुर तंपाक्ता लेबिरिबा नत्रगा मणिपुर की तोंगान तोंगान बा कम्युनिटी पूर्णमक्ना जिरिबामगे अवाना तारबा सिनाउसिंगदा अचौबा तेंगमांग पिबिदुना होजे होजे मायोंगनरिबा अवाबसे अखोई पुन्ना थेंगनमिनसी हाइबा अपील मयाम पुन्नमक्तसु तौजरी State Blood Cell State Health Society NHM amadi State Blood Transfusion Council Manipur na sinduna celebrating 20 years of giving thank you blood donor haiba themda World Blood Donors Day pangthokre ngasi pangthokiba thoram aduda Dr. Sanahanbi Devi Director Health Service Dr. Samorjit Ningombam State Health Mission Director NHM Dr. A. Barinda Sharma
Professor Department of Transfusion Medicine RIMS Dr. Konsam Surjit Senior MO Blood Center RIMS amadi Hizam Romi Devi Principal GP Women's College na athoiba mithunglen oina saruk yakibaga loinana GP Women's College ki mahairoi sing amadi Indian Red Cross Society ki miyoi singsu saruk yakibaga loinana thoram aduga mari leinana blood donation campaign amasu pangthoktuna mahairoi sing amadi tongan ba miyoi singna blood donate tawduna thoram adu mapung fana pangthokhi loinana World Blood Donors Day ga mari leinana Dr. O Sana Hanbina phongdokhibada blood donors singna pibiramliba 300 ml blood aduna anaba amagi punsi pibiribani maram aduna voluntary blood donors singbu awangba thakta thangatpa phongdokpa tanatana lamdam asigi miyam amadi haurakliba naha singnasu blood donate tawbagi chanabi asi thamgadabani haina phongdokhi loinana blood donors singda certificate amadi memento piduna ekai khumnabasu utkhi. Another message is regular blood donation by a sufficient number of healthy people is needed to ensure the blood will always be available whenever and wherever is needed. And the next message is ensuring the safety and well-being of blood and plasma donors is critical. It helps build commitment to regular donation. Nasai PBK blood donor amana voluntary blood donor the PBK wapang singdu adu yaujare. And lastly but not least, thank you blood donors. Your selfless donations have had a profound impact on the lives and well-being of hundreds of millions of people as well as their families and communities across the world. So amuka have now real heroes of life, the blood donors. Once again, I salute you all and thank you very much. Pikliba angang singi oina mahai masing tambibagi lamda machintum khalakliba institution ama oiriba Little Millennium na Teaching Excellence Saiba Thoram ama pangthoktuna Teacher Excellence Award khusinakre. Chingmairong da laiba Classic Grande da ngasi pangthokiba thoram maduda Little Millennium Education Private Limited ki Chief Executive Officer Sajid Ali na phongdokhibada hairiba institute asi chahi ani dagi hauraga chahi taruk fawbada lairiba angang singda arepa firep ama thamduna angang singda yamna maru oiba tangkak ama oiriba foundation asida takpi tambibagi thodang loriba institution amani masina angang singda skill development hengat hanbada natana afaba environment semgatpa ngamgani. Little Millennium Center asi Imphal da center taret leire masida woman empowerment piduna nupi singda hena oza oiba yabagi khudong chabasu piri hainasu phongdokhibata natana Gitika Bahuguna Academic National Head amadi Little Millennium gi kona oza singgidamak akhanaba training program amasu pangthokhi amasung oza singda pungning thogatpa oina manamathum piduna ikai khumnaba utuna thoram adu loisinki. Final impact is on the child. Child gets a better quality education. So that's the major objective. And that's what we did today over here. We had full room completely with teachers all put together around 70-80 of them were there. They had not only come from Imphal but also from the entire northeast, different locations. They had travelled and come. Some of them can't even go back today. They are staying back. Will be going tomorrow back. So all of that. So that's what today's day is, and something similar we keep doing in multiple cities. Thank you. Legal gi oiba reporting tawba matamda piriba order amadi judgment adu karino haibasi munnai genglaga pinaba honagadabani haina High Court of Manipur gi Chief Justice Siddharth Midulna phongdokre. Wafam masing asi High Court of Manipur amadi Manipur State Legal Services Authority anina pullaga challenges in legal reporting and the role of media haiba hiramda pangthokpa interaction program da phongdokhibani. Chief Justice Siddharth Midulna makha taraduna pangthokhibada interaction as a legal reporter singidi yamna maru oiba amani legal reporter singi oiba interaction asina court ki oiba pau singasi miyamna marik chumna khanghanbada achauba mateng ama soidana oiragani court ki oiba proceeding kayagi matangdasu khangba ngamdaba natana ngapigani khangba ngambada natana haiba yaba amadi yadaba kayagi matangdasu
खंगबदा अचौबा मतेंग अमा सोइदना ओइरगनी मसिना कोर्ट की ओइबा पाउसिंग मरिक चुम्बा रिपोर्ट तौबदा हेना खुदोंग चाबा अमा सोइदना पीगनी लीगल रिपोर्टिंग तौबा हाइबसी मरिक चुम्बा वाफम सिंग निंगथीना खंगलबा मतुंगदा पीनबा होनगदबनी जज सिंगदगी असेंगबा रिपोर्ट अदु लौनबा होनबगा लोइनना मियामदा मरिक चुम्बा पाउ पीनबा होनगदबनी हाइना मखा ताखी। As legal journalists, our job is also to make sure that people are made aware of the legal nuances. It is a challenge for us to understand the legal jargons, given the impact of social media, the exigency of electronic media. We must be quick, we must be fast, we are competing with different organizations, but at the same time, we must also remain very, very careful that when we are reporting from court, we have to be accurate. And when we say something, when we convey a court directive, a court ruling to our audience, we must demystify the legal jargons. They should be understandable to lay people. They should understand the implication of that order, judgment, ruling that you are reporting on. You must clarify what is that ruling meant to do. You must, if you are talking to a party, you must keep your reportage fair. High Court of Manipur की Justice A. Bimol, Justice A. Guneswar, Justice Gaiful Silu Golmai amadi Registrar General Ojes Mutumsu Sarugyaki. Patriotic Writer Forum PAWF Manipur की Life Member Oibiramba Haingang Mayai Tayen Jam Leirakta Leiba Lamdam Sigi Saknai Raba Ayiba Mani Tayen Jamna Haukiba Jungi Tang Tarukta Masagi Anaba Amana Maram Oiraga Kanghodana Laikidabada Ngasi Forum Asiki Vice President B. Bipa Chandrana Mifam Mapu Oiduna Awaba Fongdokpagi Mifam Ama Nungsikol Park Jana Lamlai da Pangtokre. Ngasigi awaba fongdokpagi mifam aduda forum asigi founder secretary OC Meira, forum gi secretary Rakesh Naurem, assistant secretary Laimuzam Pratap Singh, patron member Dr. Laishram Landoni, executive member Ranabir Chungkham, Saknai Raba playwright Jana Lukhoisu Sarugyaki. Loinana Dr. Khetrimayum Subadani, Joystree Khundrakpam, Jana Lembi, Thangzam Ibemu, Khundrakpam Indira, Thaudam Rohini Kumar, Chongtham Zivan Lata, Naurem Romila, Dolly Nachingba, Maruoiba member Kayasu Sarugyaki. Awaba Fongdokpagi, Mifam Aduda Ayiba, Mani Tayen Jambu, Singthara Duna, Forum Asigi Secretary, Rakesh Nauremna Fongdokkibada, Ayiba Mani Tayen Jam Laikidaba Asina, Lamdam Asigi, Drama Gilamda Achoba Ahangba Ama Adum Leihoragani. Mahak Kungangi Drama Ayiba Singi Laktagi, Thoidogna Singthanigai Oiba playwright Amani, Mahagna Laikidabada Patriotic Writers Forum Gi Maikaidagi Awang Bathakta Awawa Fongdokli. Mahagna Laikidrabasu, Mahagna Iramba radio play Kayamarom AIR da record Tauduna Tamhoba Asimakti Yamna Nungaiba Fawi, Loinana Mahagna Iramba drama Singdagi, Kangat Laga, Tongan Tonganba drama gi Lairik Nipan Fonglamba, Asimakna drama gi Maramda Tiziliba researcher Singdat Thoidogna Kanaba Kaya Piragani Haiki. Manipur ki Chief Minister na Jiribam da lakani hairaga ngasi fawba cancel tawduna leiriba asida Jiribam miyamna pamjabadi karigumba Chief Minister na lakpidragasu leiriba authorities singna thabak press ki sinau singesu haina ngasi nungtil Jiri Development Organization JDO amadi United Jiri Youth League UJYL loop anina sinduna JDO gi office ta pangthokiba paumi singa unaba amada JDO gi President E Dewana wafamasi fongdokhibani. Dewana Makhatana Haikibada, Thasigi Tang Tarukka Mari Lainana, Paugi Mifam Asi Tauzabani, Tang Taruki Matunda, Jiribamgi Mafam Kayada, Yum Mai Chakpa Maru Oina, Lamtai Kunauna Chingba, Hauzik Ekoi Miyamna, Pamzabadi Mai Chaktuna Amang Ata Thokraba, Yum Sing Nauna Sabiduna Lehanba, Barak Circle the Lairiba Police Station Sing Asi, Upgradation Tauba Maru Oina, Choto Bekra Jiri Muk Amadi Makha Basti Police Station Sing Asi Athubada Thabak Oina Onthokpa Barak Circle Asida Lairiba Security Gi Fibam Asi Asuki Matik Fataba Asida Mamangda Memorandum Kayasu Thajakre Haina Pendaba Wafam Su Fongtokhi Hauzik State Force Sing Athubada Thamhaningi Jiri
Jiribam Hospital asi maming khaktani doctor sing transfer tawrasu Jiribam da chatningde masi Imphal da leiriba CSO singna khanbiduna Jiribam Hospital gi matangda pressure kharasu pihaningi maramdi Imphal ga Jiribam ga yamna khetnai Imphal da di tongan ba clinic kaya ama lei adubu Jiribam da di leite haiki loisilakpada Jiribam gi mapandagi lakpa CSO organization singna mateng pangpibadu thagatjai adumnadi oiraga Jiribam da leiriba CSO singa tanaraga tawbinaba amasung media da fongdokpa matamda khara cheksinna fongdokpinaba wafamsu thamjari maramdi media da fongdokpada henjin khiduna haujek leiriba fibamdagi hena aruba fibam amada lakibasu yai haina fongdokhi ngasigi paugi mifam aduda Jury Development Organization JDO gi President E Dewan Singh General Secretary H Priyananda amadi United Jury Youth League UJYL gi President PH Gyanendra Maitaina sarugyaki press ki sinau sing su aduga tongan ba loop sing live loop sing su ko gi press media sing da ko gi jiri gi condition phana khanga masi press note khang de am khang de thopi hai ba pose ko thamjani nge hai tar masina ko gi jiri sida ngasai gi imphal da lei ba condition duga ko gi jiri da lei ba yamna khena ba hai tar khena ba lei bisina hai ri ba ko gi huji ki irang sida he na chakhal pa ya ba gi am ma pot si lei u bani na ko ni su jiri ji tangdu lei da ba piece hanjan ba ko pam jai hai tar hai ba pot si sim nang sa mafam sing da native village sing da kogi yum sing saraga kogi lehengani habigi sem gi su atham go wafam kya tham grabani hai pose huji thabak on onthorok ta basi masi kitang koi da nungai jada bam phawjai aduna athum matan da masi tawbirakani habigi thajabadu koina manipur government amadi authority sing da koi thamjari haita Manipur State ki mapalam da leiriba Manipuri kanbalu Makal Kasar Assam amadi Manipur Youth Front of Assam Maifana Jiribam da Haujik Lanjinaduna leiriba relief camp sing da chanaba potchai setnaba firol amadi angang singi potchai kaya Jiribam ki Vidyanagar Multipurpose Sports Complex Indoor Hall da leiriba inmate sing da khusinakre Pot piba adu da saruk yakiba Manipuri kanbalup ki chairman RK Sanahalna asumna haiki Manipur da thokliba irang asi mapan Manipur da leiriba maitai aikhoinasu awaba da saruk yajari amadi Jiribam da thokliba irang amadi yum mai thabi khraba imung singda mapan Manipur gi tongan ba mafam singda khunda duna leiba maitai singna magi leijaba khaigatnaduna Jiribam da awaba taraba maitai iraicha singda tengbang nabagi damak Sinarakiba Polam Singh Adu Mapan Manipuri Miyamgi Mahut Sinduna Makal Amadi Maifana Jiribamgi Mafam Kayada Changjafam Lauduna Leiriba Miyoi Singda Khosinaki Makal Hariba Mapan Manipur da leiriba Manipuri Association Manipuri Kanbalup haiduna hariba lup asina mayam tangdagi ani lamdam sida lanjenarapa miyoi singsina setnaba fi naching masi yamna awaba mayoknare haima tabadagi mapan Manipur da leiriba meeting macha aikoina madugi sentiment to phangnabadagi tongan mafam da leiriba maruaina silchar Lok Sabha Kendra di manung da leiriba meeting singsina magi namjaba makali khutangda lanjena na pa miyoi singja johon biu haiduna maruaina phi rol setnaba phane litnaba phuri khongrup khara asmai tongna khoi pujare Saruk yakiba Maifa gi advisor Saram Herajit Singh han hai haukiba me ahum English singani ka subna kulga humtoidagi leptana chatharakliba makha chatharakpa oina Assam ga Manipur ga lonariba Jiribam da tang tarukta Soibam Sarat Kumar Kawa miyoi ama tamthina hatkraba matung meitai gi yum kaya ama goki singna mai thabiduna lanjenarakpa miyoi kayana Vidyanagar Multi Sports Complex amadi Jiribam da leiriba atai atopa relief camp da chatuna Firol ensang napi angang singya cha athak sanapot amadi cheng hawai na chingba polam kaya mateng pangki ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯆꯪꯖꯥꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯅꯤꯇꯔꯤ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯀꯦꯅꯕ ꯈꯣꯡꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯇꯩꯃꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛ ꯑꯗꯩ ꯍꯣꯔꯂꯤꯛꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯕꯣꯜꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯇꯥ ꯀꯂꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ
पुरपसी याउजरी अदु सोइना कोई मरुइना कोई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का अयाम आइटम खुसिनगनी अदुगा कोई चिंगोंग कायदे लेबा अदु सोति गुरे लेबा मसुं चिल्ड्रन होम दे लेबा सिंजो कोई मखोदा खरा खरा कोई थुनना बो होनगनी हाइबगी कोई ngasi item कोइना गाड़ी अनि पुजेसिगा अयामना फी वोन दा यामना पासै कोई ममांग दसु सिंग सोमना लेजे कोई लाक्चर मगा फी वोन तो पैसा दु मतिंग पामी मखा दाना सु कोई असम दे लेबा मणिपुर कोइना अचंग पैसा खंगी करी मथौ तागे है कोई हांजरगा चान फोन मथौ ता सु कोई नबगी मतिंग पांगी कोई दुगी प्रिपरेशन फुल तौन लेरी खांगाबोक स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट किरण थोकचोमना हाइखिबदा चीफ मिनिस्टर ना वासखिबा अमदी एक्शन येंबियो कयारक हाइख्रे अदुबो हौजिक फाउ थबक ओइना ऑनथोरक्ट्री अदुगा डीसी अमदी एसपी ना सिक्योरिटी पीबगी चांसु यामना नेमना उरी मेडिकल की मतंगदसु येंसिनबा यामना वाली गवर्नमेंट की माइकैदगी मीटिंग चंगद्री इंगना चिगना लेरंबा जिरिबाम ngasi कुकी सिंगना थुगाइरे चही अमा हेलबा असिफाउ लान असि लोइसिनद्रिबा करीगिनो मणिपुर लेंगांगना करी खली हाइबा वाफम थमखि गवर्नमेंट जी मांग एक्शन येंबियो हाइग्रे मान तौगनी हाइग्रे माना मैम मा लाफोखे प्रॉमिस मैम तौग्रे अदु होजि करिनो तौरिबसे होजि तसेंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दा लेबा इमा इवेल मैम सिगी वाब थमचेंगना अखोय उरुबा कांदा अखोय मिटे पिता खंगौदे अदुना तसेंग मणिपुर गवर्नमेंट ना होजि मखोय बु सेफगार्ड तौबिबगी मुहूर्ता अखोय गि चेलो हारगा मफम सिने लिपके मांगबिरा कान मफम सि थंबिरे मखोयगी युम कई मैम तो सिक्योरिटी तौबिरा तौबिदो देन अदु इसमथक होजि अखोयगी तोन तोन रिलीफ कैम्प लेरिबा इनमेट सिंगसिगे वरी साबो कांदा अखोयगी होजिकी डीसी एसपी लेरिबा मैम सिना मखोयगी यामना सिक्योर होइबगी चांसेस याम नेमी मखोयदा सिक्योरिटी पीबगी याम नेमी हातारे अदुगा डीसी की साइड तगी अखोयगी मखोय चाना थंगना चेंग चापीबा अदुगी मतिक वाली मेडिकल की होइबा लेरिबा मैम से मखोयदी यंगसिन बे वाली इबन सिदा अखोयगी डिसेबल पर्सन मैम अमा लेरि हारिबा मैम अखोय रिचंग उरे उनरुरे मखोयदा होजिकी गवर्नमेंट की साइड तगी मखोयगी थवाई मिडल की टीम अमना लांजेनदुना लेरिबा विद्यानगर मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर हॉल दा लेरिबा रिलीफ कैम्प दा लेरिबा इनमेट सिंगा उनादुना मखोयबु थौना हापचबा मतेंग पांगजनबा ngarang जिरिबाम दा लाक्चबनी हाइना थवाई मिडल की कन्वेनर थोंगाम दरा सिंगना पाउमी सिंगा उनाबा अमदा महांगना फोंदोखरे मखा ताना फोंदोखिबदा जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट असिदा चुरचानपुर फ्रेजोल डिस्ट्रिक्ट का ताइनरिबा मफम सिंगदा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना लांदारकपदगी हौजिक लांजेनदुना जिरिबामगी हांगलिबा रिलीफ कैम्प असिदा सैदांगदुना लेरिबा इनमेट सिंग थमोय सेंगना थवाई मिडल की टीमदा फोंदोरकपदा इमा इबेल सरकार की अहावबा CSO यामना नुंगाइना थंबिरगसु इसागी थवाई ओइबा युमफम अदुदा लेजगे को एक्जिस्टेंस ओइना मफम अदुदा चाबा थकपा करिमता पिबिद्रगसु फुल सिक्योरिटी पिबिरदी ngasimak हानेगी युमदा लेजगे हाइना रिलीफ कैम्प असिदा लेरिबा मियोइसिंगना अखोइदा फोंदोरखि थवाई मिरलगी माइकैदगी लेंगाकता थमजनिंगबदी मरी लेनबा अथॉरिटीज सिंगना अहावबा पिजदुना नोंग जुदबा मफमदा थंबीबदु नते रिलीफ कैम्पता अवाबा तारबा मसागी युमैना थादोक्तुना वाखल थमोय नुंगाइतना लेरिबा असिदा अथुबा मतमदा लेंगाकना मसा मसागी युमसिंग साबीदुना लेहनबा थौरांग अमदी फुल सिक्योरिटी पिबिदुना हानगुम लेहनबिनबा होनबियु हाइना फोंदोखि ngasi yengsin khongchat asida thawai miragi convener thongam dara singna को कन्वेनर पाउनम सनाहनबी देवी एडवाइजर तोंगब्रम थेब देवी अमदी मेडिकल टीम की खेत्रिमयुम जॉय कुमार सिंह सु सरुग्याखि मखोइना लेहौरिबा युमदु निजंगुरकांदा मखोइगी ममित्तगी पिरांग सिंथबनतना करिसु उपाय लेते मरमसना मणिपुर सरकारना अतोपा इंडिया की लेरिबा स्टेट सरकारसिना लौरिबा फिरेप युमथंगबा असमगी गवर्नमेंट लौरिबा मसागी रूल ऑफ कोई लो लेजबा लेबा अमगी मतौदो कोई मणिपुर सरकारना लमदम से मणिपुर से यामना शांति लेबा इरमदम अम ओहनबिगी हारगदी कनागुंबा कुकी मिलिटेंट ओइगेरा कनागुंबा लमहेन तुहेन ब खुदिंगमक्ता सब सब पनिशमेंट से मतम सान सान पिरकांदा मरा लेजद्रबा कोई प्रजा सिंसी अवाब से कोकनी हाइबसे मसी अखोय थवाई मिरलगी माइकैदगी थमजरी मरमसना हुजी मफम से लेबिरिबा रिलीफ कैम्प लेबिरिबा मैम सिगी मयुम मयुमदा अकनब सिक्योरिटी पिबिरकांदा मयुम मयुमदा थुना हंजल हंबियो वाइबो मफम से थवाई मिरलगी माइकैदगी अरोयबोने थमजरी मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम न थादोरकपा चेरोल अमदा मणिपुर की चिंग अमसुंग तमदा सिक्योरिटी फोर्स न थिबोंबगी थबक चथकरे हाइरि हाउकिबा पुंग कुनमरी असिदा नेशनल हाईवे 2 दा लमदम सिगी तंगाई फदना
चाना थक्नबा अमदी पोटचै पुसिलक्पा गाड़ी चामगा मरफुद्रागा तरेट हाइरिबा नेशनल हाईवे असिदा पुसिलखि हाइरि मखा ताना पोटचै पुबा गाड़ी चथोक चसिन याननबा सेक्यूरिटी फोर्सना खुदोंग थिनिंगाई ओइबा मफमसिंगदा ngak senbagi thabak paikhatkhre hairi Manipur gi ching amasung tamda punna checkpoint chamaga kunmari thamduna achat awong sing check tawbada chingnaba miyoi homfudraga nipan fagatuna wahang pahong chathaki hairi Cookie singna namfuda saramba thongi yot purakpa BRTF ki truck ani mai thadokre Chandel district ki Kemolom Cookie khulda district asigi DC na athingba thamna thamna Cookie singna khul asi fauduna cheliba Manipur river gi mathakta thong sagatlambagi wathok nemthakhiba ikui kuijingai gi cheirakta thong asi mapung fana saba loishinnanaba sijinnanaba yamlaba yot sing puduna lakhiba border road check post BRTF ki truck ani asi khoisaunaraba miyamna mai thadokre Thaudok asi ngarang ayuk pung 8:30 rom tarakpada thokibani BRTF ki kran ama amasung yot sing hablaba truck aniga Imphal rom dagi sajik tampak rom tamna lakpagi lambida Waikhong police station ki manung chanba umathil manakta mafam adugi miyamna namfuda thong sasanbagi wathok laikhibana chingnaduna khamnabo honarubada kran adudi nanthokuna thaukraba matung tungda lakhiba yot purakpa truck sing adu khamduna wahang pahong chathakibani maduda truck ani aduda yaurakhiba nan local ahumna makhoi masabu BRTF ki kangbuni haina sak takpaga loinana truck sing adusu BRTF ki ni haiki truck ani adugi manungda asangba amasung achauba yot sing khakta natana thong sabada changba yot ki fambak sing fawba yauramki hairi Thonggi yot amasung tangai fadana changba fambak sing yaurambadagi miyamna polam sing adu Kemolom Cookie sing na Manipur river gi mathakta namduna sajalakli ba thong aduda sijinnanabani haina chingnabadagi fajillaga thamlaba matung truck ani adu mai thadokhibani hairi Nanthokduna chenkhiba kran adudi wangu police na tekta kaidana rescue tawhore hairi adumoinamak masigi thaudok adugi matangda mari lainaba police natraga district administration gi maikaidagi di official oiba report phangba ngamdri panba yabadi thong adu namduna sagatlak haibagi photo amadi video sing social media da viral oirakpadagi SDO Chandel na luchingba police team na ahanba changsinnaba honarubada lambi thingbadagi changba ngamdana halakhibani mathangi numitta changsinduna khul adugi miyoi singna makha tana thong sadana ba cheksinwa hairamkhiba laikhrabani Chaliba thasigi tang tarukta kukini chingnaba singna mihathina hatok pikraba Jiribam gi sorok atingbi khunaudagi soibam Sarat Kumar Singh chahi 35 apokpa laikhidraba S Babahal Singh gi mihat ki matangdagi ngasi fawbada yummai thaduna irang haurakpana maram oiraga hauzik Jiribam Vidyanagar da leiba multi super complex indoor hall Jingdong Laikai upper primary school sorok atingbi high school amadi children home Harinagar da saidangduna leiriba relief camp singda tongan ba miyoi sing CSO amadi political party kayadagi leptana relief material sing pirakpa leptri ngasi Jiribam district ki Daibong GP gi manung chana leiba Islamabad tagi Rainbow Club amadi Islamabad Maira Paibi ani na pulaga Jiribam ki Vidyanagar da leiba multi purpose sports complex da maitai pangal ichininaw singna khundagi cheng khainaduna amadi hawai yauna chana thaknaba polam sing mating pangkhi Islamabad Maira Paibi gi president Nurina Begumna haikibada Jiribam district asi jati mayamna punna khundaminaba apikpa mini India hainasu khangnaba lam amani masida fatraba kuki singna maitai ichil inaw singi mathakta landaraktuna awaba tahaliba amadi yum kaya mai thadok pibagi thawongsi thamoi sokna nungai jadi haina phongdokhi mahangna makha tana haikibada awana tariba singi damak Islamabad maitai pangal ichil inaw singna sarukya jadi hainasu phongdokhi ngasi Manipurda khwaidagi hena sathina sokhanduna tunggi yumbiral kayagi punsi pikhamnakhre kaya amana nisagi ipakta tauduna leiri mama mapa amadi mari mata oiba kaya kaina haliba khwaidagi fatraba mayai kaba
चिंजाक नंबर 4 अमदी मयाई काबा चिंजाक असी मणिपुरदगी मरु फंगना मुथतनबा मणिपुरदा लेरिबा ऑर्गेनाइजेशन कयाना तुम्बा मचेत चाबा मचेत तौदुना होनरिबा चैनुंग असिदा नंबर 4 निसा योनबा चाबा मसिंग युमथोंग खुदिंगी चामगी मनुंगदा अममम यावबगा पांखक ओइरे मसी कदाइदगी लापनो हाइबसिदी ngasi मणिपुरदा थौदोक वाथोक असिना साखिनी तुंगी योमिरल असी कन्ननबा अमदी ngasi थोकलिबा थौदोक असी मखाताना अमुक थोक्तनबा अंगंबा थाक्ता मयाई काबा निसा असी मरु फंगना मुथतनबा AMMDC ना परिंग नाइना चथरकपगी मनुंग चंदा मयाई काबा योनबा अमदी चाबसिंग असी लमदमसिदगी मरु फंगना मुथतनबा AMMDC ना चंगसिलिबा खोंजंग असिदा मयाई काबा निसा योलिबा चारिबा इमुंग मनुंगी मियोई सिंगना आइगी मीकी खाइदना पुन्ना निसागे मायोक्ता लेमिन्नसी हाइना चेरोल असिदा मखा तारकली संगारगदबा टीम टी मिनौगी JNB की बिल्डिंग कुकी टेररिस्ट सिंगना मई थादोकलमदे था सिगी तरागनिथोई की नुमिदांग पुंग मापन रोम तारकपदा मोरे पुलिस स्टेशन के मनुंग चलिबा इंडो म्यांमार ngमखैगा नगनना लैरिबा टी मिनौ खुलदा साबा लोइसिलकपदगी संगारगदबा JNB की बिल्डिंग पुमनामा कुकी टेररिस्ट सिंगना मई थादोकलमदे हाइरि विद्यालय असिगी कॉम्प्लेक्स असिगी मायोकनबदा यामना नगना मंगासुबा असम राइफल की कैम्प अमसु लैरिबनी अदुबु मतौ करमना विद्यालय असिगी यामलब बिल्डिंग सिंग मई थादोकपा ngamlibano हाइबा चप चप खंगबा ngamkhidri पाव असिना हाइबदा JNB की बिल्डिंग सिंग असिदा BSF की पर्सनल सिंग डिप्लॉय तौदुना लैहन्नबा थौरांग लौखटलकपदगी मई थादोकलंबा ओइगनी थाजनरी मोरेदा फायर सब स्टेशन अमा लैरबसु विद्यालय असिगी बिल्डिंग सिंग कनबा ngamhौद्रे हाइरि असम राइफल की प्लॉट मनाक्ता लैरिबा विद्यालय असिगी बिल्डिंग सिंग मई थादोकलंबदा खुल असिगी खुंजा सिंगना पेंडबा फोंदोरकली द मणिपुर कलाकार समिति मैदिंगु लांगलोन अमसुंग संगीत नाटक एकेडमी की स्पॉन्सर मखादा नुमित कुंथ्रानी चुपना पांगथोरकपा वर्कशॉप कम प्रोडक्शन ऑफ ता खौसाबा हाइबा प्रोग्राम असी लोइसिनख्रे हाइना द मणिपुर कलाकार समिति मैदिंगु लांगलोन की सेक्रेटरी गुरुमयुम सरोजिनी देवी ना थादोरकपा चेरोल अमदा फोंदोरकली लोइसिनबगी थौरम अदुदा लाइपुबम उपेंद्र शर्मा फॉर्मर डायरेक्टर JN मणिपुर डांस एकेडमी इम्फाल कक्चिंग ताबम सनाथोइब शर्मा पद्मश्री एंड SNA अवार्डी डायरेक्टर हुयन लालोंग मणिपुर थांगता कल्चरल एसोसिएशन इरिलबुंग अमदी डॉक्टर युमनाम सदानंद दत्त सिंह SNA अवार्डी डायरेक्टर कंगलई माइम थिएटर रेपर्टरी इम्फाल ना चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर अमदी प्रेसिडेंट ओइना युमनाम लेकाई लाइरेंबी मनिंग जगावोंदु मांदोपता पांगथोकी हाइना चेरोल असिना मखा तारकली थासे की तरुकता मिटई नुपा अमा कुकी सिंगना चिंगनबा सिंगना मिहाथीना हाटलगा हुंदोकलम लबा मतुंगदा जिरिबामदा इरांग हौरकपना मरम ओइरगा जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट असिगी बोरोबेग्रा सब डिवीजन की बुटांग खाल हाइबत खुन अदुदा लैबा मिटई की युम अनि मारनी चिंगनबा मसक खंगदबा सिंगना ngasi नोंगालमदाई अहिंग पुंग अनि खरा हेनबा अद्वाइदा मई थारमले हाइरि युम तुमना मई थाबिक्रबा मियोइसिंग अदुदी बुटांग खालदगी सेंजम सनातोंबा मैतै चही 34 अपोक्पा लैखिद्रबा सेंजम कलाचान अमदी वाहेंगबम मोइना बाबू सिंह चही 30 अपोक्पा W कुलो सिंगी युमनी मैना थादोक पिरबा बुटांग खालदगी सेंजम सनातोंबा मैतै चही 34 ना अखोइगी पाउमीदा हाइखिबदा अखोइदी बुटांग खालदा लैजबनी खरनी ममांगदा इरांग फतरे हाइदुना असम राइफल ना बेकरा रोमदगी मी पुरगा लाकपा अदुदा अखोइबुसु पुबिरकपनी खुदकता लाकपा पोचै सा सन सिंगसु लोइना थमलमलगा लाकपनी हाइना फोंदोरखी अदुगा अखोइबु मफमदुदा कमाई तौना संगना लैगदबा हाइबसे अखोइ खनबदा अवाबी मोइरे चिंता मोइरे सानिङाइ थंङा लेते सेलिबा फिरोन सितनी अखोइना इसा इसादा सेलिबा फि सितनी जावरगा लाइसे अखोइ खुदकता हिंगनबगी तमक्ताइना करींतो परकपा लेते अखोइ असमाइ तौरे दो बुतान गांदा लैरिसिते अखोइ मिसु जामजतेबनी अखोइ जुम अहुम खतनी मितै जुमदा लैरिबसे असितनी अइना अमुक करी हाइगनी सरकारना असिबु अमुतंग मियें चंगबिरगदी फानी हाइना ए खंजै
Memcha Devi Memorial Super Division Yaripok FC amadi HKKSA Mai Pakre Thobal District Football Association DFA Thobal Sinduna Team Nipana Saruk Yaduna Wangjing Kodompokpi da Leba District Sports Complex da Thasigi Taraga Mapantagi Chatharakiba El Memcha Devi Memorial Super Division Football League Tournament English Singaniga Sumna Kungamari Abadi Kungamangagi Ngasi Sanakiba Match Singda Yaripok FC Amasung HKKSA Thobal Hauka Mai Pakre Ngasi sanakiba tournament asigi taraga manga suba match da Yaripok FC na SYDA athokpambu goal mariga sinoda maithiba pikre Yaripok FC gi goal singadu A Rajesh Y Banka N Bikram amasung K Babosana na match ki minute nifuga humdoi yankaiga taret yankaiga nipan amadi humfudraga taret chatpada goal amamam chanba ngamki match asida Yaripok FC gi N Bikram amasung SYDA gi L Omit Kumar Anibu minute humfuga mathoida yellow card amamam book tauki Taraga taruk suba match da HKKSA na YDC Khoirombu goal aniga sinoda maithiba biki HKKSA gi goal anidu ke SH Langam amasung L Pravin anina match ki minute kunganithoi amadi humfudra da goal amamam chanpa ngamkhibani match asida HKKSA gi S Lenin minute nifuga nithoida aduga YDC gi KH Birjit Y Lanchenba amasung Y Ramakanta minute nifu yankaiga manga amadi humfudra minute yellow card amamam book tauki Thasigi taraga tarukta YDC Khoirom amasung ASSA Sangai Yumfam anina taraga taret suba match da aduga Pathap FC Lilong amasung WYFC Wangjing anina match number taraga nipanda sanagani Paugi marak thana atenba break amatang Heritage Convent congratulates break ki matungda mayam butaram okchari makha tarakpada Manipur ki wangmadagi I pau amuk pizari G7 summit ki ahan banumita Russia gi thingzinduna thamlakpa asset sizinaduna Ukraine da mateng pangnaba lepnakhre Italy na yumbu oiduna pangthokiba G7 summit ki ahan bamifamda United States of America na lan horakpadagi Russia gi thingzinduna thamlakkiba asset singasi sizinaduna awaba taraba Ukraine da mateng pangsi haina Tagalakkiba wafam amada summit aduda sarukyakiba diplomat singna ayaba pikre hairi Russia amasung Ukraine lan haurakpadagi hauna Russia gi mathakta tongan balaibak singna yaningdaba phongtokpa oina makhoi gi asset kaya thingzinduna thamlakkibani asset singasi yanabagi matung ina Ukraine da mateng oina pirabadi $1 billion yankairom gi senfam oigani Ukraine da pigadoriba asset asi loan oina pigadabani hairi wafam asigi matangda Ukraine gi president Volodymyr Zelensky amasung US president Joe Biden gi marakta bilateral security agreement ama khuyek taunagadori amaromda G7 summit ta ahanba oina Pope Francis na wangangadoriba asida hojik artificial intelligence na miyoiba khunaida kari kanaba pirakpa yabage amasung masigi mangjabana karino haibagi matang amadi Ukraine amasung Gaza da thokliba crisis asi karamna tangdu laitaba purakadage haibagi paudam pigadori G7 summit asi Italy gi Paglia leiba luxury resort amada pangthokpani mamangda pangthokiba G7 summit singa changdamnabada handaki summit asina malem gi luchingba kaya khwaidagi yamna tinba oiri summit asida anti global anti war amasung climate activist kaya na thagatlakliba wafam kaya tanaduna malem gi tunglam chatki fanaba khanagadori haina agency amana phongdorakli
China amasung Pakistan gi wafam chatnaba yaroidaba amasung yumfam yaudabani haina Randir Jaiswalna phongdokre. China Pakistan Economic Corridor CPEC gi matangda China amasung Pakistana phongdokiba wafam sing adu yumfam yaudaba wafam ni amasung madu kaidaunungda chatnaba yaroi haina ngarang Minister of External Affairs ki spokesperson Randir Jaiswalna phongdokre. Wafam asi Pakistan ki Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif amasung China ki President Xi Jinping na June 3 dagi Nipan fauba unaduna CPEC ki matangda wafam kaya khanakraba matung India ki territory ni hariba Pakistan occupied Kashmir POK da leibak anina economic corridor ama sabagi apamba phongdoknakraba matungda India na wafam asi hairakibani. Randir Jaiswal na hai Jammu and Kashmir haibasi matam Kuinadagi India ki Union Territory ama oina laikrabani hauzik target naba lairiba POK asisu India ki integral oiba khaidokpa yararoidaba saruk amani asigumba mafam amada China amasung Pakistan na India ki wafam tadana amasung karigumba amata hanglamdana economic corridor sanabagi thaurang tawraklibasi India bu singnabani haina laugani haiki POK da sanaba thaurang tawrakliba economic corridor asi nongchup thangba China Pakistan gi Gwadar port ka faunaba yaba kilometer 3,000 rom sangba lambi amani karigumba economic corridor asigi kuthangda China amasung Pakistan gi mara US dollar billion 50 rom gi polam lalon itik tawgadawribani hairi. Karnataka gi Hana Chief Minister Oiramba BS Yediyurappa Pokso case ki non bilateral warrant daukre. Non bilateral warrant issue asi Pokso Act ki Section 8 amadi IPC 354A gi makhada register tauba case amaga mari lainana CID na application tawrakpadagi Bengaluru court amana issue tawkhibani. Special Public Prosecutor Ashok Naik na phongdokkibada Pokso Act ki makhada case ama register tawduna case asibu thiziliba investigation agency na accused oiriba matam amagi Karnataka gi oiramba BS Yediyurappa bu laknaba khanghanbada lakte amadi accused person asi high profile mioi ama oibata natana mahaki machanupasu MP ama oiri hainasu court ta wafam kaya pukhatkhi. Wafam sing asi taraba matungda Additional City Civil and Session Court NM Ramesna non bilateral warrant asi issue tawkhibani. Jammu and Kashmir ki oiriba fibam control PM Modi na counter terror ki pambai sizinanabagi ayaba pikre. Prime Minister Narendra Modi na Yankairak Suba G7 Summit ki damak New Delhi thadok tringaida National Security Advisor NSA Ajit Doval amasung atopa senior official kaya kauduna high level meeting ama pangthoklaba matungda Jammu and Kashmir da oiragliba situation asi laina lauba chumloi haiduna India gi maikaidagi full spectrum counter terror measure sizinaduna terrorist singi thawong makhatana thokhandanaba amasung mafam control taunaba yathang pikre hairi. Meeting aduda official sing aduna Prime Minister Narendra Modi da haukiba numit kharani asida Jammu and Kashmir da terrorist singna chatharakiba attack amasung thawong sing asi kamdawna chatharakiba no haibagi overview piki. Masigi matung inna Prime Minister Narendra Modi na Union Home Minister Amit Shah amasung Jammu and Kashmir gi Lieutenant Governor Manoj Sinha ga Jammu and Kashmir da security force taithokpagi amasung counter terror operation karamna chathagadagi haibagi matangda matungda Jammu and Kashmir ki valley da tangdu laitaba halakna bagi pandamda counter terror operation chathabada ayaba pikibani hairi. Haukiban numit marini asida terrorist singna Jammu and Kashmir ki Resi Katwa amasung Doda district singda tongan ba chathaduna lining ba miyoi mapan amasung CRPF jawan ama hatkibani. Atopa security personal turret amasung fibam thina sokpana hauzik laikanaribani. Terrorist singna attack tawrakraba tungda security force na Jammu and Kashmir gi umang singda achoba charge operation chathaduna terrorist sing asigi khongulina ba honarakibani. Jammu and Kashmir gi police singna su attack aduda chenaba terrorist marigi ayek palai public ta thadokduna makhoi gi matangda information pirakpa mioida lupa lakh kun pigani haina su lauthokhrabani. Rahul Gandhi Wayanad parliamentary seat thadok labai yai. Congress ki luchingba Rahul Gandhi na
यूपीगी राबेरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी अमसुंग केरलागी वायानाड कॉन्स्टिट्यूएंसीदगी एमपी ओइना माय पाकलखरबा मतुंगदा करंबा कॉन्स्टिट्यूएंसीदा एमपी ओइना लेगदगे हाइबदु मियामना चममनरिङै केरला प्रदेश कांग्रेस कमिटीगी के सुधाकरण राहुल गांधी बु इंडिया की मियामना लुचिंगबा अमा ओइना थागलकपदा नतना लेबाग असिगी अमसुंग ऑपोजिशन की लुचिंगबो ओइना थबक तौहनिंगली मरम असिना राहुल गांधी ना वायाना थादोक्तुना चटखिबा मतमदा मखोय निंहनरोइदबनी हाइबा वाफम फोंदोरखिबदगी कांग्रेस लुचिंगबा असिना रेबरेली एमपी ओइरगनी हाइना चावना थाजबा थमनरी बीजेपी की प्रेसिडेंट ओरप याबसिंगी मनुंगदा यूपी जीआई अमेठी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी दा 19 सुबह लोकसभा इलेक्शन माइथीबा नंख्रबा बीजेपी की मसक नाइबा लुचिंगबी अमा ओइरिबा स्मृति ईरानी सु पार्टी मनुंगदा पानरी 19 सुबह लोकसभा मिखल पांगथोख्रबा मतुंगदा उत्तर प्रदेश के अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी दा कांग्रेस ना माइथीबा पीखिबदगी मोदी 3.0 कैबिनेट मिनिस्टर ओइना मफम कनबा ngamkhidraba बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट की फम हांगदुना लेरिबसिदा फम असि पार्टी मनुंगदा स्मृति ईरानी यावरे हाइरी स्मृति ईरानी ना बीजेपी के प्रेसिडेंट ओइरकपा याय हाइना थाजनरिबसि रूलिंग पार्टी ओइरिबा बीजेपी ना पार्टी असिगे अहानबा नुपी प्रेसिडेंट ओइना स्मृति ईरानी बु थागतुना मॉडर्न रूल असिदा ओइरकलिबा नुपा नुपी खेनदे हाइबगी वाखलोन अमसुंग इंडियादा लेरिबा नुपी वोटर सिंगबु सौगतुना अचौबा फम असिदा बीजेपी ना लाइनिंग लाइसोन नत्रगा जेंडर की ओइबा मिचंग मिखाई नाइबा लेते हाइबदु उतनबा ओइगनी हाइरी स्मृति ईरानी खक्त नतना बीजेपी के प्रेसिडेंट ओइरकपा याबा मियोइसिंगे मनुंगदा अनुराग ठाकुर विनोद तावदे के लखन ओम बिरला देवेंद्र फडणवीस अमसुंग ओम माथुर यावरी मणिपुर थोक्लिबा इरांग असिगी मतंगदा आरएएस ना वांग ngang खक्तना कानबा लेते थबक ओइना पांगथोकपियो हाइना आम आदमी पार्टी ना आरएसएस की मोहन भगवत ना मणिपुर की मतंगदा थमकिबा वाफम अदुदा अकनबा वाफम फोंदोखरे हौकिबा चही की जुलाई द फमकिबा राज्य सभा पार्लियामेंट्री मॉनसून सेशन दा मणिपुर द थोक्लिबा इथनिक क्राइसिस असिगी मतंगदा मतमदुगी बीजेपी ना लुचिंगबा गवर्नमेंट ना चप चाबा फिरेप अमगा मणिपुर द थोक्लिबा इरांग असि लोइसिना बहोनदे हाइदुना पार्लियामेंट दा प्रोटेस्ट तौबदा पार्लियामेंट की नॉर्म वायलेट तवी हाइबा मरालदा सस्पेंड तौखिबा आम आदमी पार्टी की लुचिंगबा अमसु ओइरिबा राज्य सभा की एमपी संजय सिंह ना बीजेपी के पेरेंट्स बॉडी अमा ओइरिबा आरएसएस की चीफ मोहन भगवत्ता वाफम अमतंग हंगजनिंगे महाग मणिपुर थोक्लिबा इथनिक क्राइसिस असिगी मतंगदा पार्लियामेंट खननबा पुखतपदा सस्पेंशन दा थमखिबनी चही अमा हेन मणिपुर दा मिसी मिना यावबा थौदोक कया थोकलिङै मतमदुदगी हौना आरएसएस ना गवर्नमेंट दा इरांग अदु नेमथनबा पाउताक पिबिरमगदबनी मतमदुदा ना वाफम अमता फोंदोक्त्रिबा करिगिनो पुमनमगना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की थोइचत वांगचतनबगी साजत कया मियाम पुमनमगना उनखी आरएसएस के चीफ मोहन भगवतना आरएसएस की वॉलंटियर दा थोइचत वांगचतनबगी साजत चटपा लेते हाइना फोंदोकली अदुबु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सु आरएसएस की स्वयं सेवक अमनी हाइनसु फोंदोकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थोइचत वांगचतनबगी साजत चटपा मियोय अमनी हाइना फोंदोकपा आरएसएस की चीफ मोहन भगवतना फोंदोकीबदा वाफम अदुदा ममी चावना तारी मरम अदुना करिगुम ना कंट्रोल तौबा ngam चाबा लेरगदी मणिपुर थोक्लिबा इथनिक क्राइसिस असे लोइसिनबा होनमिनसी पॉजिटिव कया लौखतपा मथौ ताई मदु नत्रबदी मणिपुर की मतंगदा वाफम खक फोंदोकपना थोइदोकना कानबा लेरोय हाइना फोंदोखरे हौजेक अरोइबदा मरोइबा पाव मुखना मणिपुर के एमपी अल्फ्रेड कंगम आर्थर यावना 19 सुबह लोकसभा इलेक्शन दा मिरेप ओइखिबा एस खोजोना मदे अलायंसन अबोन मई पब्लिक प्लेटफॉर्म सिंगदा सरुक याबदा चही 3 यूनाइटेड नागा काउंसिल ना अथिंबा थमख्रे
Irul adagi kumhai lining laison gi oiba thabak thoramda natana atopa ahenba harau kumhai na jingba sing pangthoklaroi haina All Jiriba Muslim Welfare Society AJMWS Duragli. E Katpagi Numit World Blood Donation Day English Nganigasubna Kungamari Gamari Lainana Handak Chahigi Oina 20 years celebrating of giving thank you blood donor Haiba Timda Ngase Indian Red Cross Society Manipur State Branch na Janimsta Pangthokre. Imphal dagi lakiba Salaita Pibaril Punsi Marup SPPM Manipur gi Thaumi Singna Lanche Laktuna Lairiba Juribam gi relief camp Singda Chattuna Yengsinkre. Amadi State Blood Cell State Health Society NHM Amadi State Blood Transfusion Council Manipur Sinduna celebrating 20 years of giving thank you blood donors Saibatimda World Blood Donors Day Pangthokre. Mami TV News में एक दाबिरी बसिंग बामुकहना खुरमजरी. Admission open. Golden opportunity. Hurry. Limited seat. Arts, Science and Commerce for class 11 and 12, 2024-25 section. Advantages at dawn. Free admission for ST and BPL candidate. Free monthly tuition fee for ST and BPL candidate. Excellent reason in board exam. Well-experienced faculties. Career guidance. Co-curricular and personality development classes. Last date of admission 15 June 2024. Class will start from 18 June 2024. For more details, please contact Nunmati Campus, Panikhaiti Belguru Campus, Pachwakwari Satgon Campus, Nepali Chowk Campus, Don Public School, Senior Secondary Co-Residential School under CBSE, Swahit Nagar, Guwahati, Korongamba. Phone number 8753903132. Separate hostel for boys and girls. Please contact 7005666 574 89741 84879.